Sisawuvete letinye ke titindo la tawukhuluma ngato emhlanganweni lapho atawubethula khona umgomo wokusebenza kwemali weminyaka wa 2024-2025 lokufaka ekhatsi tindzaba tekukhula kwentengo kulokunye. Dr. Mnisi kubheka ukuthi ethule lo mgomo ngalesine ekuseni kuleli viki. Umphathi welibhange lelikhulu uthi kulomhlangano utawubethula umgomo wokusebenza kwemali yeveni leSwatini i-2025 Governors Annual Monetary Policy Address lapho atawubuka tincumo letitsetfwe libhange eminyakeni wa 2024-2025 kucinisekisa ukuthi umnotfo wakuleli uyasimama. Uchubeka uyaveta ukuthi utawuphindza abuke nalokubhekekile kwehleni nasekwenyukeni kwentengo yemphahla kuleli. The purpose of the policy statement is to report on the monetary policy stances taken by the bank over the year 2024-2025 to achieve its price and financial stability mandate. Asachubeka umphathi welibhange lelikhulu uvetile ukuthi libhange litawubuka lokwendekako kumave emhlaba nekuthi leSwatini litawuthikabeteka kanjani. Uthi lokhu kutawukwenta ukuthi live leSwatini likhone kutilungiselela kwenta tincumo letitawusita kutentfutfuko netekusebendiseka kwemali. Dr. Mnisi uthe eMaSwati angayilalela inkhulumo yakhe etinkhundleni tekuchumana. Lobikako nguNelson Dlangamandla, nginavuma inkosi Nzinisa eMbabane.